Mwalimu munene wa skulu wa 8 wa Choloni wala wodine ya Nzambani kitu cha umeloni wa Swa County ya Kituni webinge obisine tina kuthoke wane andiki mama ovo alama kwenda kunena nake kukonia kio cha asei alama weta tamola simithwa kwebanga alama asilingi ngilile maana 5 sia moko nekana cash ba kwebe fees watam o maili kande ne wa skulu oso besa ila skulu o kueta ta sia kungamya alama ya wanangiko la manyiwa atwa isie kine kumana na kio cha asiai alama ya kwenda monwe wanangeko ula amanyiwa mana atwa isie ndeno wa skulu o na o tuma maibangilile maana 5 kwa kila manyiwa balana mama obisema osesei mambe tuma idhulokone ma skulu o Ones. Mwalimu munene wa skulu wa 8 wa Choloni ule wodine ya Nzambani kitu icho meloni wa Swa ni mwevingi ovisini itina wako mwothokia tuenda kumanya uma wa mbesa ilasi maende na kumia vindani ya manyua mosi yokidia skulu. Mwalimu evingi itina wako nengwe livoti ni sekretari wa skulu kana andiki mama ovoni mavika ndini wa skulu na kuenda kunena na keno kana athesie mwovoala mende kati wa asienyi. Itina wako viko ofisini wa sekretari na kuvikisia mwalimu olivoti kana neto viko ofisini mo unwa maundu mathi kutongea miango. Na kukathika sivuli kini kumana na kio chasi alamine na ndikima movoma mwenda mwalimu nene amaelesie na kumonya wanangikola manywa mana atwa yesie mbewa kutuma musi wala kila mumanywa yu kuivangilile na mana 5 besili kuiwa mbewa fees na ikuiwa moko ni kana cash kiki yete mokuli kati wa asi niki mwalimu oteo manenia nikilovya ikuiwa cash na tivengi otondo medhito makieva madhi alangi maskulu na njuma mzine vite fees wangili mwanza natoka kuote wabate zero balance wanozinda ile ungamelamu na cash ya 2500 that's yani ina damage yesi of which tino na kelage na anangiki so mana kitu go hizi si kwa cash no less as for me si like that si atoma account ni ya school ndo si ba damage ne kwa school ko si like that si kwa school account ile direct nikaenda ngera no si account we ombi neki tu wale ile kumalo kanikane na nasi atu ya sia nisi na damage yeki na tonie nisi siende mesienda kwikalelo anti tizizi sana ina kimie dom tiases dom wira na kuma milioni ile temanze milioni ile na sisi umaba lakini ngeko tu denda lasimani wibinge no it isn't good. Asiyami weta kange melasimika kuiva ilovia isuna ila menanzika nasio na kulea kuiva fees wala maweta kanasi nasio imwe melasimika kuinuka nasio tina wakulea kumina fees uonze ona wiyovo ni maweta kana mena wia na amanyua ala metelete mitiani ya mudia mwaka huu na ala meanuka na mo kumana na uthia wa fees meweta kana mena nengwe vuso ya kuirukiso ni mwalimu munene kukonya uhivi wa fees Sasa tuona principal achimsekana na kuja kitokana sana sito sikedo wa skulu nepede angine bindane tiani na ndane sakuna aluka kana akatumenya katika ka WhatsApp tukamana kwenda hapa kwa kana 11,000 na 12,000 na wapate zero balance haiko kana skulu mbesile kuivwa tangalama ya wanangiko ula manywa ama wetu atamana atwa isie ni mbewa milioni ile na ngili maana 3 wala kila mwanywa kuivangilila maana 5 skulu o wetu kwithia wina amanywa maana 9 na miongo 5 kwa nini hapa la principal ka kuna toto ya siana na estimation ya mbesa ile toto kwa toto ni more than 2 million 2 million hicho zanesi ya cash kama na toto ndo mekie na sito mekakwekata ikula number 2 nikigoza ni cash sina utuma account ni ya school niki isi ni yako leo kwa ndo no kule principal kidi vote avlingo muvomo tongwe TV kuma kitui ni Onesmus Chalo.